Niba murimo kumvira ijwi muri kuri La Pervenche TV mu kiganiro mu ibanga ry'umunsi. Tubahaye ikaze. Muri kumwe na nutritionniste diététicienne Anastasie Mukakayumba. Hano mwishurirwa amabanga akomeye y'ubuzima yahishwe mu mirire no kuboneza imirire. Dukwiye kurya iki? Ryari? Giteguye gite? Ni ibiki turya dukeka ko ari byiza nyamara atari byiza ku mibiri yacu? Ni ibiki dutinya kurya dukeka ko ari bibi nyamara imibiri yacu ibikeneye? Buri wese afite umubiri utandukanye n'uw'abandi. Ibyo urya cyangwa unywa bikaba byiza cyangwa bibi ku buzima bwawe, si ngombwa ko ariko bigenda kuri buri wese. Ibigirira bamwe umumaro bishobora kuba uburozi ku bandi, biterwa n'ubuzima bwa buri wese. Ibi nibyo tuvugaho muri iki kiganiro. Mbere yo gutangira ikiganiro, tubabaza ikibazo cy'umunsi gityaza ubwonko, mukaduha igisubizo muri commentaire. Ku musozo w'ikiganiro tubabwira igisubizo nyacyo. Tubahaye ikaze. Mu biganiro byacu byahise twarebeye hamwe ingaruka zo kutarya amavuta cyangwa kurya make cyane, aho twabonye ko umuntu ashobora kubura vitamine liposoluble arizo vitamine A, D, E ndetse na K. Ushobora kuba waribajije utese nabwirwa n'iki yuko nabuze imwe cyangwa nyinshi muri izo vitamine. Mu kiganiro cyacu cya none turababwira ingaruka zo kubura vitamine D mu mubiri. Tubabwire igipimo twafata ku munsi, tubabwire aho twazikomora, ko twakwirinda gufata izirengeje urugero n'ingaruka zo kurenza urugero muri vitamine D. Ikibazo cyacu cy'umunsi kirabaza ngo ndi ikiribwa kandi nkundwa n'abantu benshi. Uko ndushaho gusaza niko barushaho kunkunda, ni nako nanjye ndushaho kubaryohera. Fora ndinde. Vitamine ni ibinyabutabire biba mu biryo mu buryo bwa karemano. Umubiri wacu ukaba uzikenera mu rugero ruto cyane, ariko nubwo bimeze bityo, iyo zibuze umuntu ashobora kurwara indwara zikomeye ndetse bishobora no kuganisha ku rupfu. Vitamine liposoluble ni vitamine zicagaguramo uduce dutoya umubiri wacu ushobora gukoresha igihe ziri mu mavuta gusa. Vitamine liposoluble iyo twaziriye ariko ntiturye amavuta, ziragenda zigategereza amavuta amasaha 12 mu rura rutoya. Iyo ayo masaha ashize amavuta ataraboneka, izo vitamine umubiri urazisohora zikaba impfabusa kandi umuntu yibwiraga ko yaziriye. Vitamine liposoluble zifite umwihariko yuko umubiri ubasha kuzibika mu bubiko butandukanye, ugakoresha izo ukeneye, izindi zigakomeza kubikwa zigashobora gukoreshwa mu gihe ibihe bimeze nabi, umuntu atabasha kubona ifunguro rya buri munsi rimuha izo vitamine. Iyo umuntu abuze vitamine D mu mubiri, agira ibimenyetso bikomeye harimo kubabara amagufa, akababara cyane. Ushobora kurwara indwara zibasira amagufa harimo indwara ya osteoporose, rachitisme, osteomalacie n'izindi. Kubura vitamine D bituma ubudahangarwa bw'umubiri bugabanuka cyane. Kubura vitamine D kandi bituma imyakura itakaza imbaraga, umuntu akumva afite imbaraga nkeya, ashobora kumva afite ibinya cyangwa se akagira ibyo bita imbwa, ashobora kugira convulsion kubera kubura vitamine D. Bituma hypophyse ikora nabi, bituma pancreas cyangwa urwagashya rukora nabi, bigatuma thyroid ikora nabi, ndetse bigatuma habaho kunyunyuzwa nabi mu bura kwa calcium ndetse na phosphore. Birumvikana yuko bijyana nanone n'ingaruka zo kubura calcium na phosphore. Wakwibaza rero uti vitamine D tuzayikura hehe? Mu biryo bitandukanye dushobora kubonamo vitamine D, aho ni nko mu mavuta aba mu mwijima w'ifi bita mori,
dushobora kuyikura mu mafi yitwa somo, harenge, sardine, ifi yitwa Thomson, umuhondo w'igi, mu bihumyo no mu mavuta y'inka. Vitamine D kandi dushobora kuyibona ivuye mu mirasire y'izuba bita ultraviolet B. Kujya kuri iryo zuba ngomba kumaraho hagati y'iminota 5 n'iminota 30. Ntabwo ari ukwirizayo umunsi, kandi amaguru n'amaboko bigomba kuba bidapfutse ku buryo rwose uruhu rwaho rushobora gukurura iyo mirasire neza. Hari rero ibipimo ntarengwa bigomba gufatwa bigiye bihuriweho n'ubushakashatsi butandukanye bitewe n'ibyiciro by'imyaka abantu bafite. Hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3 ntago bagomba kurenza mikorogaramu 10. Hagati y'imyaka 4 n'9 mikorogaramu 5. Hagati y'imyaka 10 na 12 5. Ku bantu b'ingimbi n'abangavu nabo ni mikorogaramu 5. Ku bagabo n'abagore b'ibikwerere ni 5 nabo. Ku bagore batwite ni mikorogaramu 10, ndetse n'abantu bageze mu zabukuru nabo bakenera mikorogaramu 10 za vitamine D ku munsi. Iyo rero abantu barengeje ibyo bipimo bashobora kugira ibibazo bitandukanye, birimo yuko hashobora kubaho calcification cyangwa se kuba calcium ishobora kujya mu ngingo zitandukanye nko ku mutima, ku mpyiko, ku bihaha ndetse no mu miyoboro y'amaraso. Ibyo bikaba ari bibi ku mubiri kuko birushaho gufragiliza ya magufa, kandi umuntu yibwiraga yuko ari ibintu yakoze neza. Vitamine D rero ntigomba ku munsi, ntabwo umuntu mukuru agomba kurenza unité internationale 50,000, kuko ibyo ngibyo bifatwa nka doze ishobora kuba ari uburozi ku mubiri, aho umuntu iyo afata irengeje iyo ngiyo ashobora no kugira utubuye two mu mpyiko. Inshuti bakunzi rero b'ikiganiro cyacu mu ibanga ry'umunsi, igihe mugiye gufata inyongeramirire za vitamine D, mugomba kuba mwazandikiwe n'umuganga ubifitiye ubushobozi kugira ngo ashobore kubaha doze nyazo zijyanye n'ubuzima bwanyu. Mwabyumvishije yuko gufata izirenze urugero nabyo bishobora gutera akaga ku buzima bwacu. Igisubizo cy'ikibazo cyacu ni umuneke. Mwumvaga ikiganiro mu ibanga ry'umunsi mugezweho na nutritionniste diététicienne Anastasie Mukakayumba. Turabashimira ko mwadukurikiye. Kugira ngo utazajya ucikanwa n'izi video n'ubutumwa buzirimo, kanda handitse s'abonner cyangwa subscribe.